Rumegapta Anjawik Madaya Bauping Manipur State Olympic Haukapokli Ukrul Team na March Pass Mathamai Cup Zathaira Muriel Ngahandi la Mangava Lagaina Zatale Congress Karanau Kulam Nabi Azad Party Aina resign Sahira Lake Yangthor Aji the Tangkhul Expressway Bao Iknguira Shimray ina Bamidale Bauping Mesa Aina Nganang Rumsa Manipur Olympic Games Kakane edition Aya Hopokda Governor L.A. Ganeshan Aina Chief Minister N. Biren Singh La Hokapok Angaran Ang Ye Chili Bazanga Ngahanchi Mapal Kanchipung Infali Rungdale Manipur We District Tarada Tarukwi Aina Kangarionao Ting Tarukna Olympic Game Juwing Han Tumrata Madili Sharukwidale Games G Ajawi Darik Tumratang Kupsangra Manipur Olympic Association with President Emily D.H. Ratheshyam na Yarili welcome Sakwida Ngahanji Karungli Chief Minister N. Biren Singh na Gadomi Kahai Wivang Ningashi Pongshoka Ministers MLAs Kangarionao Bingala Yangda Kalebing Yari Binglila Ratheshyam na Ningashi Pongshoka Manipur Olympic Games Jingaryo Ngahan Bingji Mabal Kanjipung Command Lampak Stadium Dakpu Water Sports Complex Aigar South Mantripu Creek Grounds Sangda Apam Gadate Dali Rungmi Dale Chief Minister N. Biren Singh na Kamadwili Kahang Manipur Olympic Games State Vivang Hakamaha Angaran Angaye Akana Sports na Pasang Kapha Kwiramia Kala Mayer Ngalali Discipline Lengasak Koka Kasang Kala Chingri Kahai Kwiramia da CM na Hangsanga Haukapok Chili Contingent Sping na March Past Lazata Ukshul with Team Lee Manipur Government na Maya Kangai Pongshoka Kala Chief Minister N. Biren Singh na la Ukshul Team Lee Niyang Khung Chithaida Lupa Ting Hang Pangamia Governor L.A. Ganeshan na Kamadwili Kahang Manipur we Aina Olympians Kala National Players Taraka Shokhaira Kala Arila Shofura Kachishisanga da Hanga Manipur Olympic Association na Indigenous Games Kang Mukna Gatha promote Kasawi Wangla Kanisan na Sokhangai Pongshoka Manipur He Sports Powerhouse Lakna da Governor Ganesan na Hangsanga CM N. Biren Singh na Kahang State Olympic 1980 Tili Kakhania Sada Achugum Rangaryo Luishit Kachina Rada Kalay Adam Livagum Gachidawi State Olympic Wivang Ngadehangai na budget la Haura Gachihi CM na Hangsanga Sports Tili Therma Kala Jatwi Ngade Kangarok Malaymana Itum Saigorali Anka Ngasa Kangasaki Sports with Spirit na Gachihangda Rakara Adamli Hikatahi Hagla Kahai Angaran Angaye Aka Ngasang Saksada CM na Kasatsanga Second Manipur State Olympic Game Li Aya Ukrulaina Jiribam District and Juting Rio Haira Nario Jili Ukrul District na Jiribam District Li Langai Tara Aina Yuhaira Kala Mayer na Waina Shinawi Volleyball Langario da Mayer na wi volleyball Nario Jili Ukrul District Aina Gangbobi District Nario Laga Ukrul District na Set Aka Aina Yuhaira Kala Shinawi Volleyball Li Ukrul District Aina None District Nario Laga Ukrul District na Direct Set Kani Aina Yuhaira Badminton Nario Kareli Ukrul District Aina Imphal East Nario Laga First Aina Second Match Ukrul District na Yuhaira Shinawi Li Imphal East na Satathaira Kala Mayer na wi Double Team Badminton Chilila Imphal East District na Ukrul District Li Satat Babam Haira Ukrul District we came score teenager L. Robert Mide Aina Kangaryo now AS Tot Muntana Robert B. Bike Aina Imphal Gadali Bolero Pickup Akana Rangadagda Kala Shatli Sazahaira Private Hospital CHSRC Kala District Hospital Livang Haya Dahanga Kala Shatli Robert E. Mighty we Apai Mia we Arugui Fracture Sahawa Dahanga Congress we Senior Leader Gulam Nabi Azad Party we Aina resign Sahira Party we Karana resign Gasawi Ningai Kama Pongshokda Bardi China Gahang Odur Aman Gagagala Unemployment Vivang Bardi China BJP Ling Asungda Klay Adam Hitaran G23 Group Li Gazang Azad na Congress Li Kangaje Kwirang Sakangai Vivang Party we Position Saigoru we Aina resign Sagahaina Azad na primary membership la Jiho Gahaina Congress leader Ajay Megan Aina
Jairam Ramesh na press conference li kahang party na ngarda khalai Adam Hitaran Azad na party jiho gahi khanang laga. Congress General Secretary Ramesh na gahang Azad na chithi mi kasang li kasang jima mashung mana kala a kashoki Adam majalak mana. Singum hangshini da gatunga gahai party kathana sagasa Azad na chithi mi kasang li kahang party jiwining rin la kashap la shiman haira. Kala Congress we kangazan jizusho kami ashi magada gatumli party na mathada masala zakshida kuinga saka wada resign saka haya Azad na hanga. Thawai thoyi khu nglemli mayor now akawi kachingun sampangda miji majut kakhwili ngajon kawai litan police na yarili nga kaulaga aya aina dangda kiba khwi aina kibau khama sampang thura chaira kathingun chi chenim small diarili hailaga identification viwang kiba khamara chugada district magistrate kamjong wi khamaya khwilaga disposa hora da lidan police station wi OC inspector LL Dazina hanga Angunji ajahon tarik magada mati thang ya punjiko makaili thoyi khu wi shon fupam wal tapi wi aina meter shagatum shikhang lemli samgapangna asamar la kaina shu hari sai chia Angun jili yang kha mi ji zingkum chamrada phanga hangmati wi alungli sa sadalera asan 5 feet shikha Mysore makha bangli morha shoga hodlam juti shirt grayish brown jacket Gargo Konkarao Gaziga Sang, Relaxo Chapel Dong da Police na hanga. Ayang atur ukrul dime sui bao kukuyaina dangda, angunji chenims morduarili identification vivang haidale. Miji majut kui kama yarina gatay bao information leyaga, police li kahang luda, police na ajahon tangaina kanga hotna. Ukrul daloy datupi NH 11028 National Highway Mashasang Kawai double lane Samsung Rada Leda Kalechi Palak Rada Movement for Development of Ukrul Down Road MDU DR Namaya Kangai Pongshok Haira Fresh expansion of Sara Gachihi 0 to 5 km Dunre Junction Krasom Junction Vienna Ukrul Down Alung Magan Sakra da Legasana Kala Movement for Development of Ukrul Down Road na proposed kasa proposed alignment Vienna divert salaga bypasses beltways Gadai Chungmai Sem Kawai Gachi Ukrul Down we connectivity Matamai Kawai Gommai Kawai Kahangasana Movement for Development of Ukrul Down Road NH1028 na Gahangchi concerned authority na Nanasang Mida route proposed sa Gahai Chili realign Sami Haira Fresh bypass ngarum sang mi haira da MDU DR na maya khangai phoshoka Maram Juivang letter of appreciation kapishok da Movement for Development of Ukrul Down Road NH1028 na concert authority na duidak da gahai phekar khuida khaleli maya khangai phoshoka Tangkhul Nagazi Sho Longpang DNZL Ngajasing Longshim Gazip Ajiwi Darik Tumratang Pamra da Langchin Sahira Awunga Minganin former chairman, vice chairman, former speakers, well wishers, kala observers Saigorana, Longli Gadom Kamiay nang soda Adam Chalakay na rasang miluda ng hodale. Agenda Sangi Gachiping na Anjawi Darik Magada Shini Wilungli, DNZL Pungvugala, Assembly Affairs Wipangli Misang Bayra, COVID Gazada Kalay Adam Sahogada, Ichichana Gear Gahuyay nang soda, Jitang Masangrami Sirlu, Standard Operating Procedure SOP Ngangda, Sit Arranged Samira da Long China Hanga. Tangkhul Nagazin Sho Longpang, Najashing Longshing Chi Ajawi Darik Tumra, Natura Buntarada Aka Harzak Lihapogra, Abam na DNL Conference Ukrul. HIV IBC Lambi Mari Kaktada, Mio Yamadagi Madasindri. HIV positive oiba mama mapadagi machada. Sakhangdaba mioisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandoi. Mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi. Ana layeng de ikap matamda HIV test tokda ikap labadi HIV sandoi. Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthopon. Sexual transmitted infection STI. Haibadi pinungi laina dagi sungak thopongami. Aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo. HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali. Masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi. Masina mi amadagi amada mathang sandopangami. Aina domu sinari HIV test tongnabagidama. Aina dombu singnari kondom sizinabagidama. Aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba.
HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 da phone tobiyu English Hindi natraga Manipuri da wari saba yagani Nako AIDS app su download tawbiyu amadi sizinabiyu Domedo flu da national bingli ka gazat ngayon da leida state bing na ngashir kawa Union Health Ministry na advisory misho khaira Center na gahang gazachi hand foot and mouth disease we ayur aka dalera kala ji national zingkum tharawi azing bingli gazar laka khur nauli la gazabai da hanga Lancet Paperly kapong atishu da Gajang Tumui Alungli India Li Domedo flu case national ngajai shaka gada sampang haira kalachi manpala gahai gazat na dahanga Domedo fever gajihi gazachi gaza akha phasali humping spot rasho gaji wibang mingpho jitada mi gahaina Domedo shai laga la Domedo aina gaza gashok maning manada IMA wi doctor akana yaru wibang termia Gazachi Gosical virus we aina kashok nada Indian Medical Association IMA member Dr. Rajiv Jayadivan ANI Li hanga Union Health Ministry na advisory mi kashok li kahang states being na awareness ling sakra hygiene maintain sablungra national gaza aina magaza bing kashin gajon kashikaza naryo kwai kata mangron ngasak palumra Gagaza nauli immediate contact malay palumara, nationally hydrate sang sagra, kashagaza matada, immunity matang sagra, sasakra katang rung lala, mahot magaw ng saglu, des lasara, nationally samatang kamili kalumra singlu kajihi hanga. Domedo flu shock ng sag virus je SARS, CoV-2, mangibox, dengue, la jikunganya, ay nangadaya da, Ministry Jina Thermia. Gazati Kaladana Pahaw Mana Gaji Hangda Huiwang De Hangahai Kangaha Ari Malay Manaka Gagazalayaka Habda Akashika Isolate Sanga Saglu Maman Maron Kavaida Hanga. Domedo flu Gaza Aka Gakarur Raichi Tada Gashok Akuk Aka Kangashe Hilera Diomeka Gakarur Aina Hopok Laga Kamor Makapa Karok Kapaki Gata Hilayada Hanga. Karur laga kani tang shikawi tili asali humbing ay na ngarung laga sasagru tada source male hari bangmaya paimaya higdali rashok pogo wajia. Kai kaliva pasaga jot kamalo kangaru dehydration influenza tada gagazala shokbaya da hanga. Shurgarwi azingli kale forest land nga kawai chief minister na jizu kami antishuda kangla dombi kangbok be reserved forest we azingli Gobru Hill Ranges Pamli Masemran Shim Ram Tarashika Legasa Paidami Haira Shurgarwi War on Drugs campaign la Pwanda Vada illegal poppy cultivation la Vasagazami Haira Jake Kasahi Kangbok B Forest Division Aina Kangbok B District Police Range Forest Officer Modbung Range Kala Kangbok B Range Zangda Kawana Thang mai na sem gshok kala phag shok hina og thuili khangajai kachunga khuirami haira jidada ara AI Pro water filter hinala ultra smart alkaline water filter li khangjai khuirada lai AI Pro water filter hina ultra smart alkaline water filter khuirami da taru kishiman malai lakla shaka wili shaka kshenga mineral taru samphang saka AI Pro water filter hina sheng mai thui ge mineral taru chungmai mia Hoziki matamda mipum khudimagna hainari stay home stay safe Wahai se magun dilay adubu wahai da magun lairagata yabasu natte oibe yai yumadu da magun lairabade Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket manamasingi kaitel Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani Hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam seksina sabiyu Maximen ga loinana Maximen teklaroi da yum tatlaroi da mari Urup Kangtak Aina Gairo Kuli Fake Currency Racket Legasa Infal East Police We Anti Drug Cell na Tukui Haira Case Jiwang Mi Kanili Tukui Haira
Abam chili fake currency hai ga sala khui mi haira da police na hanga. World is yours. WYRE aina heroine la. Hai sada chila khui mi haira da police official na hanga. Labour Ministers kala Labour Secretaries Pingwe National Labour Conference kanitang sada aya Hodel Dirubadi Andhra Pradesh League of Sanghaira. Manipur we Minister of Skill, Labour, Employment and Entrepreneurship H. Dingola Gazib Chili Vazanga. Dingoling Soda Gay Sarat Kumar Singh, Chairperson MPOC WWP, B. John Thandin Kumar, Secretary Skill, Labour, Employment and Entrepreneurship, Gala Bidar Salam, Deputy Labour Commissioner La Vazanga. Union Ministers Bhupinder Yadav Aina, Rameshwar Dali La Vazanga. Conference Chief Prime Minister na hapok mida, video conference ay nangaruma. Prime Minister na gahang India winning gachang ungshung kawai gasali, India we Labour Force na kamadaya od ngarut kwikida laya. Gazipchi Union Ministry of Labour and Employment na makokamina. India we Labour related issues maramling asanda, Center aina state shogana, pab tamay ganrokda, pakamay Labour policy system kawai gala, od kasana bingwivang, schemes matada implement gasa maramling asan haira. Ishram portal integrates sada social security schemes on board Sakawai, Swasthya se Samriti wi aina, medical care kami, BMGAY aina ngarum kami, labor courts kasam, Vision Shramev Jayati 2047 gala, worker bingli social protection kami hikita hinga san haira. Latluida ajuwi kamadaya bauping. Manipur State Olympic Haukapokli Ukrul team na March past Mathamai Cup Zathaira Muriel Ngahandi la mga valagay na Zatale. Congress Karanao Kulam na bi Azad Party ay na resign sa Haira. Ajuwi bao hiling at Haira, bao nga nada kalay na tumsay korali ringapagala kamahaya si Miksyo nga sasyaran.